Fuluni ahithialong arnikang sam aporahud inut apan bike kepatong ajok ahiring tangrak arengahu keso lapen bike apit kache thabduna bang apran kedam. Utor Borbil Police Station keparlo Fuluni ahithialong arkoi nifai sirkep arnikang sam porphai plira minute plikep apor malom ihum a bike kate warabang hadip ingti apan ahiring tangrak pen kepatong tekang fit ajok bike along apit kache thabdun abang phu biki bora abang keklo tekang fit ajok ahiring tangrak pen arengahu sosi aphi bokolia hospital along kelangji aphan ponsitame aphi un e puajok nogao an ponsi aphit towar ebeng pen anke apran damjui pusi birtarib dunlong apran kedam jui biki bora Fuluni Pamgaon Ajir po bike bag bangke Songkor Borwa pu abangpu ki katphit ajok bike number pangthek ponthek thelang aphit police atum chepari deng ponsi arengahu keso aphanke Fuluni kania ingtia rongamekar hadip ingti lapen apran kedam joi abangpu aphanke Fuluni Pamgaon arongamekar biki bora lapen ki katjui bike bag bangpu aphanta Fuluni Pamgaon arongamekar Songkor Borwa pusi police atum pangthek pon Fuluni pen siwa be tike news MP Horen Singh Belam kaning jeke chokchia puthak duar baguri constituency EPHLC atumpen MP Horen Singh be aphan lamthe ke waipon duar baguri constituency EPHLC atumpen MP Horen Singh be kedamtang arni amreng constituency along jesemet EPHLC atum aphan mate jai kathar aphan kalili kalanglang nong no ki jolake MP Horen Singh besi ke thekte kilu kaching kinonai abang lopusi duar baguri EPHLC atumpen pherangke thengno ningjepon lapen MP Horen Singh beke thangnata ke thekabelo CM Dr. Tuliram Ronghang aphi dunkhri anvedlo lapen MP Horen Singh be aphan adaprang towar along chitong lok lote laso arni ke lang nonai arni loputa MP Horen Singh be aphan jongdam lapen je ai kathar aphan Lucifer Soitan puki kipu abangsi Lucifer Soitan lopusi duar baguri EPHLC maipu Mondor Singh ingtipen MP Horen Singh be aphan jongdam tangte MP Horen Singh be aphan duar baguri EPHLC atumpen kopipi alam thesi kipuma angton pen arjusinang dehuri pen amo singti news. Kado pini ne tumdak 26 nong duar baguri EPHLC hoi pen nang litum pirangke arwa bitung panang hang lo nang chopalo pen nang litum panta choro lo pini nang litum aporoteng pen ne litum nang ke pha ateng penang pale pose lasi ne litum pini ladak 26 nong duar baguri EPHLC hoi pen kopi pose ne litum press meet ke hang ma polote ne litum la hai alam ne litum aprang penta pubom lo ba nilitum lahai amei long titami press mi long sami nitum paklang pon bom lo titami se bang ke lahai alam bang chitherak tami me pen lahai ke baseless useless lahai alam alang li nilitum directly se jongda ji nilitum IMP Horen Singh be alang li amreng along lam kining je dam lake alang li inut MP agoda dur pen dalam kini yedam kali bon posen ini tum ke jong non delo EPHLC hoi pen kopi poloma pulote alang li bangke jai kathar pan sorsar se ba dhorom alam pale damde lipute alang li ke meeting along BJP meeting long lam the si sitame alang li ang ho ching pudun tek the kasi non kidam tang alang li amreng along rat pen kicing wai chithan dam la solong alang li kidun hodak mei along lam kithan dun masi nut MP lam kithan po odlang ma hoda alang li jai kathar pan ta sorsar lo la pen ke dhorom alam ta alang li than lo la selang li tumpulo BJP ke dhorom alam pale damde dhorom alam wan ve pusitame alang li hin lo ye du karbiang long along na pen NC Hirlong MP alang li district ini ba district thom lo West Karbiang long pen district thom MP lo sitami alang li lam kining ye oda dura bangke hijim dun thude nilitum duar baguri EPHLC hoi pen sitami kopi polo potelang li ke non het jong ta jai kathar panta Jesus Christ pen sipatin lo la pen ke alang li Lucifer posipulo Lucifer pote inuda soitan lo soitan pute kumalo nona bang kalang li mek thang ma si sining leng thok sita imhang chiro poton da thak sinona bang ke la bang ke Lucifer ahok pe Lucifer ke kumalo pote Horen Singh belo nilitum ki jong don je bang ke la selang li hilo ki ap ine ki dan dene ke tek thene amo ke wang wene MP lo
kopi polo potenon mukro long alam tetame aleng li hudak kado pini ne tum dak 26 nong duar bagori EPSC hoi pen nang litum pirangke bitung panang hang lo nang chopalo pen nang litum banta choro lo pini nang litum aporo teng pen ne litum nang ke pha ateng panang pale pose kasi ne litum pini ladak 26 nong duar bagori EPSC hoi pen kopi pose ne litum press meet ke hang ma polote ne litum la hai alam ne litum aprang penta pubom lo ba ne litum lahai ame long tami press meet long tami nitum paklang pon bom lo tami se bang ke lahai alam bang citerak tami me pen lahai ke baseless useless lahai alam alang li nitum directly se jong daji nitum IMP horen sing be alang li amreng along lam kining je dam lake alang li nut MP awda dur pen lam kining je dam kali bon posen nitum ke jong non delo EPSC hoi pen kopi polo ma pulote alang li banke jai kathar pan sorsar se ba dhorom alam pale damde lipute alang li ke meeting along BJP meeting long lam the si tame alang li ang ho ching pudun tek the kasi non kidam tang alang li amreng along rat pen kiching ki ching wai chi than dam la solong alang li ke kidun hodak mei along lam ki than dun masih nut MP lam ki than po od lang ma hoda alang li jai kathar pan ta sorsar lo la pen ke dhorom alam ta alang li than lo la se alang li tumpulo BJP ke dhorom alam pale damde dhorom alam wan ve pusita me alang li hin lo ye du karbiang long along la pen NC hilong MP alang li district hini ba district thom lo west karbiang long pen district thom MP lo sita me alang li lam kining ye oda dura bang ke hijim dun thude nilutum duar bogri EPSC hoi pen sita me kopi polo potelang li ke non het jong ta jai kathar panta Jesus Christ pen si patin lo la pen ke alang li Lucifer posipulo Lucifer pote inuda soitan lo soitan pote kumalo no na bang ke alang li mek thang ma si sining leng thok sita im hang chiro poton ta thak sin no na bang ke la bang ke Lucifer ahok pe Lucifer ke kumalo pote forensing belo nilitum ki jong don je bang ke la se alang li lo ki ap ene ke dan dene ke tek thene amu ke wang wene MP lo kopi polo potenon mukro long alam tetame alang li hudak Ilangper constituency sports stadium volong koma ji along difu LA constituency angkang MAC constituency doan shaktikara abhiyan amai kangnipon bangso amai along aluhi serpo aman pen gohpur MLA Utpol Bora lapen difu LA constituency MLA Vidya Singh Inglang atum chitongdun lapen bangso amai along difu LA constituency angkang MAC constituency MAC Mudhuram Lekthe Amar Singh Tiso Johnny Timung Tilutoma Hasnu Kangbura Killing BJP East Karbi Anglong Amaipu Roland Killing tame chitongdun pen non kewangji arni BJP asongatum jakong kachipang tang ponji aphan chingki chithanpon lapeni Mudhuram Lekthe nangke thanpon atengke langphe constituency angkang ke pachingthurji along kaike tame nilita dode sang sesi cyclemji pusi nang pachini dun news desk report TK news ফুটবল বড় দেওয়া হোক আপনি মিটিং করেছে প্রেসিডেন্টের উপস্থিত আছে এই কথাটো হয় নাই নহয় আপুনি পাতিছে নেকি এনকোয়ারি কমিটি পঠাব পাৰে আনাৰে এজন এনকোয়ারি কমিটি পঠাব পাৰে অন্য মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় বিধানসভা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সাংগঠনিক শক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি পূব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ এজন বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা তথা মাননীয় বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ ডিফু
আমি এটি দলীয় কাৰ্যসূচী লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বুথ সশস্ত্ৰীকৰণ লৈ আজি ডিফু সমষ্টিত উপস্থিত হ'লোহি আৰু ইয়াত আমাৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলৰ লগত প্ৰথমলানি আলোচনা আমাৰ হ'ল আৰু আমি নিজৰ দলীয় কাৰ্যসূচীতে আজি আহিছোঁ ইয়াত আৰু দলীয় কাৰ্যসূচীত আজি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং লে ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক লগত লৈ সন্মানীয় জিলাৰ সভাপতিক লগত লৈ শক্তি কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জ মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল বুথৰ সভাপতিসকল আৰু আমাৰ যি বুথ সশস্ত্ৰীকৰণৰ ওপৰত যি টলি আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ সেই টলি সকলো কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুৰ লগতে এলানি আলোচনা হ'ল আৰু আগন্তুক দিনত আমি এই ডিফু সমষ্টিৰ পৰা কেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংগঠনিক ভেটি আৰু সুদৃঢ় কৰিম তাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে। স্যাৰ যেহেতু আপোনালোকে আজি অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে যে আমাৰ এইপিনি ডিফু এৰিয়াত কিমান অৰুণোদয় আহিছে নাই সমষ্টি ৱাইজ এটা এল'কেশ্যন দিছে অল অভাৰ আছাম 126 সেইটো হিচাপত ইয়াতে মোটামুটি 6,000 ভিতৰত পাইছে নিশ্চয় মই ভাবিছোঁ এনেকুৱাই মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ ডাটাটো মই ৰাখিছোঁ ইয়াতো পাইছে 6টা মণ্ডলৰ মানে সিমান সেই হিচাপতে ভাবোঁ হ'ব ইকুৱেলি পপুলেশ্যন ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে। অভিযোগ আছে যে কিছুমান মানুহে কৈ আছে যে মানে যিসকল বিজেপিত মেম্বাৰশ্বিপ আছে তেখেতসকলে মানে অৰুণোদয়ত পাইছে আৰু যিসকলে মানে কোনো মানে পলিটিকেল মানে কোনো মেম্বাৰশ্বিপ নাথাকে তেওঁলোকে মানে অৰুণোদয় পোৱা নাই বুলি মানে বহুত অভিযোগ আছে। কোনোবাই অভিযোগ কৰিব পাৰে অভিযোগৰ সত্যাসত্যটো আচলতে এনালাইচিছ কৰিলেহে গম পাব এইটো মই নাভাবোঁ তেনেকৈ যে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলৰ সেইটো আচলতে নীতি আদৰ্শ নহয়ও আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এইখিনি নিৰ্বাচিত হয় গতিকে এইটোত কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে শুদ্ধ পদ্ধতিৰে যাব। ঠিক আছে ষ্টেটৰ বিষয়ে আপুনি কি কৈছে? ষ্টেট নাই আজি সম্পূৰ্ণ দলীয় কাৰ্যসূচীত আহিছোঁ গতিকে ষ্টেটৰ বিষয়ে একো নকওঁ। নন ষ্টেট কমিটি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি kapingkharate asam angka ailetin booth सशक्तिकरण पुसिपला लानिल तुम भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ला लैंग्वेज लहने के बूथ भक्तिशाली मेरा बूथ सबसे मजबूत बसों थी एनपेंसी स्टेट कमिटी भारतीय जनता पार्टी पेन पिनिदा इकुम 19 डिफू एलएससी also डिफू 19 डिफू एलएससी लो समष्टि दोआन मंडल प्रेसिडेंट ऑफिस बेयरर अपन के मंडल मोर्चा प्रेसिडेंट शक्ति केंद्र कन्वेनर्स लाहाय तुमपेन आं सीपी का पिली तुम लंफेर समष्टि लंगलो 19 डिफू एलएससी ऑर्गेनाइजेशनल कचिंगवाई दाइले तुम पुलों कमाजी लो सनंग लो असे मन के बांगी 2024 आंसोसे भारतीय जनता पार्टी के पांगतांग पंजिया फान के दामतांग को आनमा आंसोसे को पुथत ओंग दुंग अबुत पेन के चपा हाये फान मिलिते मंच सीट दांग बमलो 2024 एमपी इलेक्शन को थागलो पेन के नॉन प्राप्जिन पेन आपिएस 3 सितमे khususnya PS long si klaim ke dam timima lapen khususnya PS si klaim ke dam sabso kepa video ma lahai ni tu kare din ko ra si pening ko ra hini apo puthot tunjing sa na ni dum ba tuji la son sin dum Bharatiya Janata Party state committee pe na ping khara teng ni tum klaim bon bom ape non mat lang kara long Bharatiya Janata Party Lembang Tujuan setami Jepang Tangolang pen ke bangi setami itu melangkar long bangke ke damtang kawan ma an sesei itu lompon tuju ke hai hongkha setami masih lalu ini itu dak Bharatiya Janata Party ahin pen kunci saya mai tabu bangke dia organization apa hak tenan lagi dino MSC election apsi state committee pen non MP election akan putat ansi dan elevais ke klaim bangku bangki tum alert de malahai megelang na chari lama
Rongagora pen rongmongwe adak towar ki ik kaselam ning ing samsipur rat kachepaklan lakha krei trophy sucheng dhenta MSC constituency ke parlo jesemet Rongagora pen rongmongwe adak towar ki ik kaselam ke ning ing samsipu habar arat kachepaklan athei labangso atowar ke klembom aju kitang pa melo pu alomsi chithar plung lapen bangso atowar ke contractor dhan sagarsi ke klem pusi pangtheklong lasikar bianglong autonomous council pen kuti kuti atangka wardeta sai claim pamit hek thiret pute KACCM Dr Tuliram Ronghang local MLA lapen local MSC ta chitherak nangji pusi BJP workers lapen habar arat atum pen pherang ke thingno nangning jedun lasi ang ton pen kachini japhan arju ponsinang de huri pen amo singti tike news non akam non tang tela sita ladak non sarke hang be tinyali pen seng lok alik ik chorpon lo nangji punile tumra dakar I pet mera dakemang nang pilo nang pipen stamen la sarke hang be arleng sunjong long pen aparata non pu akam non se klembom lang ta libang wakalo la so pose ni tumra da bangke na pilo podang te ni tum phan ke bare bar ke na pi bathe the apose contractor tum sita me nang klem pi paminang ji la pen sita me Karbi autonomous council CM tuman sita me ini tum phan aso towar bangke ani sigana ni vera towar kali apose nang klem pi paminang ji pusini tumara tumake akemang dolo ancot kali lang ni tum dak penon rong move papla plot atwar non bunai bomlo sitami tangtelang sitami akonon hala so dak penta lanon pinikani sini tum phanbang unten apa tang pide nai nason sini tumra ke mang dolo akola se beng hoy nang klem pipa beng hoy bang ke hingno lo nasinon jeniba dak sarkang betinya lipen jah ni tum biak rorong ala so rong kerang long an la so pen ako hala dak romowe tinyalian papla dam project pan pining manini tum phan nampak tang pia sonte posini tumra tamakar ini dolo Lalu tu masuk tobal ke selam ke ni kontek ya lama. Insam se lang ni tu insam se dalo athimat jo non helang ki bonai jo lapen ke hala nang bonai pian ta nang pang RPG rason se do laji tu semen ke heri thokta lapen ako ke vak sigi ong yo non ta jo gari non ta bang thunu non he sigi bonai bom lang tang te lang ning kan sita belang ning kan sigi leji gali cheklo jon ta belang lali aliki ki chorke laana ta tuar ke baglam lo ulon te ni tumra Kontraktor kumat lo nang likung sini na. lake ni tumke kontraktor bang ke don sagor hai ala se don sagor pansini tum chuniri lo lapen ini tum ladak sucheng hanta constituency 17 no sucheng hanta constituency MEC sitame lani phanta me chuniri lo nili tum phan la bang so bang ke jaten stame apa bonai pi paminang po tuar bang ke tum nili mate ni tum yud hoy bena si dak ki pudun bang la lo si la bang so to ke bona long bang ke khengno si thek konong lo si la son ke no ke rar phan ke akisung po mo phi ke athema non alamso chela po non alamso suli po heno dak bote mo phi ke rat emi thang ke chungna tak thelo la si non klembom lang bon la so si la MP MLA tum stame nanglang chari dun ji phani chuning ri lo la pen dak MEC stame la sot nang chelang dun pen hala contractor phanang pu dunji phani chuni lo ni tum dak pudun lo he contractor phan stame ni tum kipu an veke kwan adikom rei mati la si hala jetu MSC la pen MP MLA la di do tum yong si nang pudun lo pulote ansu se mane adi do pola pen ansu hala tum sami krai po he si la haya to wa ke mona yong si mesen mona ni pote kathela ji ta kupulo adin nam de po ane sini ni chela chop hang choi po lal hai rasi ni tum rat la pen tum yut hoi pen chuning ri bangkel mesen atwa nang bonai pite pusini tum chuning lo